Kohimen cooperato in Sngi yau trai hagat nagabinda kanega Sngi hagabaka balanka kan Maburom yawu Joseph was Bakhuid record jangari India nginang IT yagajing tumujangi lembagajing asylum jungu Joseph was Bakhuid nginang kerpadru nagabinda kajingaya kajing kerku halor ki bapangi bashitam halor baro kajing tumu jungi shimet ha kerteng upa barukon barumen siem Bakhuid Amen. Kajinga e jungu trai jungi u Jesus Christ bat kajingi jungu blay lem bat kajinga sulak jungu men siem Bakhuid kindon rengka bat pi baro kohimen kopara kijimpule men takasni kot kaver ingi vei pe vei ban kala kabamut namar kijimpule kashim men takasni kabaya de bat kasngi buram jungu Joseph was Bakhuid but kaktinu ble kakot veringi ben paino shau trai namar kakima uble kalajan barabor ngide balom balakre nagabinda kahima uble ngiha ben im ha kahima uble habangi jit ben im ha kahima uble ngiha ben kendai ti kapop tongin sangesh par ban yesnosi halor ki pop jangi bangin dup poi biang shaka jinglong jang kahima uble hasinda jang jisu jisu be id ngis ngongu eme ngiaro eme ngimane eme na marka jingi jame sait kud yang ina ki pop jangi baro nga pla how blay badon bor baro bad happy ko himen ko para banglele pop shibun e da ki jim parkhan da ki tin da ki kam da ki jingle klai da ki jingle pala janga da ki jingle pala janga da ki jingle pala bakraw e janga namar kata nakarpad ya kamaria Bakhuid kabayaisa ka theisoti ya ki angel bad ki rikoi bad yapi ko himmen ko param banduwai nagabinta janga how try ublay jangi ublay badan bor bar unisne yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikhe Amen. Dragon, ublay isne Dragon rakoble isne Cristo ko Cristo ra konom penim jangi penim yani Dragon rakoble isne Draken rad koble isne yangi Cristo ma o Cristo
nia duwai ngin bu ya ga jing tumu chungi lemba ga jing ya sai lem chungu Joseph was Bakhuid duwai ru naga binta ga jing tumu shimet naga binta ki ba pangi ba shita Koblai ba dan bor barro ba im junam me uba penyat ya kie baro habening badha kendo to snapi sune ya ke jinkar pa jangi pai jame ba to a ya ke jingsuk jame hage Sngi jangi lempa ke jingya sai lem jangu Joseph was Bakhuid dautrai jangi u Jesu Kristo kun jame uba im bad sun sha renkat bad me hage jingalang kawe jangamen sim Bakhuid ublay junam la junam Amen. Boleh nak istiwa Nyngkong saya ki Korin. Kekubor jeng kading pena kalong kecing bit tasam hakitu ki banjot. Henry hangi ki balamat ya kecing penim kalong kabor blay. Kajin thok ka ong ngan pendu ya kecing start ki basta. Dengan penlim ya kecing shalak kiriu shalak. Tekumta hae kita ki basta ne kiriu nang ne ki start nia jong kene ka perthei. Ublay ulapen i pa kecing start jong kene ka perthei kalong kecing pi. Naba ublay hakajing start jong u ulapan long bagi breu kin omla bantip ya u da kajing start jong ki ban ublay ularai pan pelat im ya kitu ki panget da ka khubor babit ka bangi ya lap ki ju ki kwa ban yo sebut da ki kampla ki grikpat ki wat da kajing start ngite ngi pen benai u Chris halor gading pena ke kubor ke papantut ya kiju bat ke bapau bit ha ki jintin Henry na ke pantai kitu ya ki ba ublay ulakon bat ju bat jintin u Chris ulang kabor ublay bat ke jing start ublay kata ke ba ikum ke jing bit ublay ke kam start ya ke jing start ki priu bat kata ke ba ikum ke jing telot ublay ke kam klan ya ke jing klan ki priu các tiền trong trái như sông giàu lệ Sam sespak hanya membar praspak kata. Praspak. Alleluia, uyai pacuna.
Malaysia jungka jingin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon rengka bat pim. Rengka bakiru, Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumu Markus. kau buram me kutrai. Yenda la tep patok yawu ya anis. Ujisu la Lait-ïa Galilia. Badu la yala ya ka kubor babha na ublay. Kaya kababiang kalapoi. Ula ong bat kahima ublay kalajan. Tokerla kabamud bat tongit ya ka gospel. Kadba ujisu udang yad harut kapung Galilia. Ulayo I arngut ki Nongstong doka. U Simon badu para jongu u Andreas. Baki ya tong doka ha kapung dakajar. Ujisu ula ong haki. Ale badnga. Badnga pelong epi ki Nongstong briyu. Markumda kila ino ialah ki jar bat kila bud iawu. Ula le kam hakshakamat barula yo I sakap kiway pat arngut shipara. U Jacob badu ya anis ki kun usabadi. Kila dang ia serdet ya ki jar hagi ling junkie. U Jesu utangshu ya I yaki ula kot yaki te kila ino ia upa junkie usabadi hagi ling lem bat ki nong bela bat kila bud ya u Jesu. Ka gospel John utrai Kaji roh me kris. ko himen kopera bagit hautrai Jesus Christ. Mindakasngi kabalang kakin mau burom iawu Joseph was Bakhuid. Nakabinda ka ri India u Joseph was Bakhuid ulong ubakam kerpang namar ude ukun jongari India. Lakha iawu ha Goa India. House ha ka arpo way tarik April kathinris pa sanpo way. But uladukut mensiam ha ka bashakri ya uble house name kathinyes pa kadve kathinri tarik January. Uni u Joseph was ulong lingdo. Bard ulalaitre missionary haka ri Sri Lanka kari bamarjan jongi haka jaka kaba kerteng kanti. Bard ulalong uwe lindo jonga seng oratorian. Bard ula haba ula poi shakari Sri Lanka ula don buhun ki jinge haka jingim missionary jongu. Namar haka taka por hakita ki snem ka Sri Lanka kaladon hakakti jongi Netherlands Dutch colonization de maki bala senshar iagari Sri Lanka. But kitaki Netherlands kabamindangi ong kila wanra iya ka jinge haka hau Jesu Henry kilong kibabud iyawu Calvinist uba iyang persya iya kabalang Catholic. Bad kitaki ri Dutch ki Netherlands ki kwa ban pelong iya ka Sri Lanka baro kawe nagabinda u Calvinist. Henry uni u missionary u Joseph was ula treasure ulong ulindo bashirhem. Bad ula tur keleng kas Sri Lanka. Ban itu yaki syapanga balang Catholic. Ban hikai yaki syapanga balang Catholic. Bad ula ayaw Jesu yaki
dak barra yaka Eucharist Bakhuid rangkat badu la ya dak kejat banai sakrament ki brio badu la treishitom donki por bala riam kum u Nongkong dak jain jod ban lei tur shaki jaka bam sha ya u ban rum kamdame yaki Calvinist udon jingeserim badu Francis desires Bakhuid kumba u Francis desires Bakhuid ula yalap shaki Calvinist ha la shable uni u father u Joseph was ula yala yaka kubor baba bad ula treishitom ban penskem yaki kun jongu bule haka balang Catholic haka jinge kabatendrai ban nakabinda kane ula treishito de nagataka daw ula riam kum Nongkong ban tur shaki nonggendam kenapa kito ki nong Calvinist kim itu iawu ba ude ulindo bad ulai sakrament ulai Eucharist Bakhuid ulai ya ujisu iya ki banget de lembaga jing treishitom jangu kabalang Catholic ha Sri Lanka kala yang scan bad kala Roy State bad ngiyos ngoro shapange jingjia katokat nes nem shua shapange jimpenia yaki kon Catholic ha artiliki mane ha kapor paska deina marga jing treishitom jangu kabalang kala Roy taminda ki kon jangari India ni donru yaga jingsorong na maru Joseph was ude ukon jangari India ubala tre ha Sri Lanka bad ni bu yaga jinga side lemba jangu kamda me hagene ga por ka ba minda ko himmen ko para ngidang yusngo shapangi kubar basngo si naka tain jangi kamda me naka tain Nongstoin shapang ki briu ki bawan hikai kompong shapang ka jinge jangi bad ki persang ban kring yaki banget shaka balang jangi hagini gisngi yang yusngo badon o arngut laingut ki ba shapin gandang lindo da ki bishop batok omde bishop janga balang Catholic bad ki ba kain yalade ba ki long ki balang bashisha bad ki pengantang uway ulindo ubala ino iya ka balang Catholic bad ubala shanglok minda haka no ke jaka hangne haki kalau uni u bishop uba kain yalade bishop ula wan na jingai bad pengantang iyawu bad ula riam iya ka sopti jong ulindo Catholic ban penbi je ki kon Catholic bakin stang bandong ngia serim badpi nang dakin kro eki lese kin yarap eki kinna ban pule ha ka school jongi nanga suki pasuki kin pinge bij ya ki bange jongi ban le bud eki kadon ka jimma menda lese eki kon balului haba pipe ki peit yauta ulindo ula ukein yalade lindo bala shanglok Ukenya lade lindo na maru riam yaka sopti jongi father Catholic habangi pule mas yaka vestment nang dala se ustang ban pule masru henry ni haben sotu ko himen ko para kalam ka jingkongu yaka balang Catholic ngim don kino ki jingkinia ba im kabangi terwa haga duan ga dopa ngideben sotu ko himen ko para kalam ka jingkongu yaki bahalor Kalam ba yaka reti bad ka ain ka rule janga balang Catholic ngimla ban shu tit yaka misal yaka kot ba pule mas ne yaka kuri ne uppu bad kistang ban persang ban pengantang kata ka jimpen kantang omlong ka jimpen kantang hok bad ba shisha ban hakata ka jingduai ne kata ka jimpen kantang ngi laban sautu syai kadar upu unum kerlasha ka met pagasnam jongu Kris kane kalong ka bashisha namar ka jimpen kantang jongi kilindo kayo bo bad ka jimpen sle habangi kongu ya u bakhalor ya ki bakhalor jongi
habangi kongu ya ujisu bala pen kamdi hangi ya kane ka bor ka itiar halo jangi nagata ka daw haka gospel mintakas ngi yusngo ujisu hi ula late ula god ya ki apostol Ngiyusngo Jisu ula late shaka duriyaw shaka rinko jangka duriyaw Galilia bad ula yoyi saungud ki Nongstoin doka ba kidang penkre ya kejar bad kidang penkre ba kindupla bentong doka yau Andreas badu Petrus yau Jacob badu ya Anis habau Jisu la kot yaki kila kongu bad kila kongu ban ya rengkat badu Jisu kila ino yaki kam jangki kila ki ino yaki kimi ki pa jangki kila ino yaki jingade jangki ban ya rengkat badu trai kumu Joseph was Bakhuid ban penskem ban yada ya kabalang ula kongu ya kabalang dena kata ka daw upa Bakhuid John Bol Baar ula wansha Sri Lanka ban pengandang bala kerku iawu badu pa Bakhuid pa Francis ula pengandang rikuid iawu namar uni ulindo ula treshitam panyada ya ka jingait bala Henry lada don na pedeng jongi ki kun ki bayang percaya kabalang Katolik bat ke jingi kai jongka bat ki ken yala de baki long ki kun ba shisha ba yada ya kabalang bat ki kotru ya ke kerteng Holy Catholic Church kata ka church kanum long kholi ngide ben so to shai kadar ko himmen ko para namar kabalang Katolik kayo ya ka jingkoi namar ngi kongo ya ka hukum jongo Jisu ngi kongo ya upa Bakhuid ngi kongo ya ka riti ya ka rukam im jongi ha ka balang ngi kilindo ladam nga ulindo nga ngam kongo shu ya ka balang Katolik ya ka bangale omdon dorshu ladangam kongu yau bishop jonga ladangam kongu yau provincial jonga ngamdan satya ya ka hok ban pule mas ban kinia mas nagabenda jompi ngamdan hok ban yalap chapang ka balang kelamta kane ka jingkongu nagata ka daw ko himmen ko para ngi baro lese don ki bas ngapi saha ki nongendo lese kin wanshapi kum kini ki buri ban on paid minda kabalang Catholic kam don hokshu but ide mangi kilong ki badon hok bangilong ki ba holy ngilong ki ba kui but ngila yo jim persat kumda ter pimde ban nge namar bale kabalang Catholic kalaim hadu Arhajasnem nadu ka boru Jisu la pinku bor yaki apostol ballongi nong sharai jaga bad ni baharong iyop pediyang ya kaneka bor ka itiar lempa kaneka jingai bor jongo belai bad ni kot yala de ka jimpen sle jongo men siam Bakhuid kalam ka jimpen sle jongo men siam Bakhuid kabawan shangi lempa ki bahalor ki babukti halo jangi bad ni im hakata ka jingkongu baro shi jingim ko himmen ko para dena kata ka daw habanga pule ya kamas warla dang idon jingtolon ha ka jinglom buriu kamas Bakhuid ka jimpen gandang upu bat ka wine ka kellalong shisha ya ka met bat ka snam jungu Chris baro ki sacrament kinyo ya ka bor namarba ngi kongu ya uble ngi kongu ya ka balang Catholic ngi kongu ya ka kataga jingpin ku bor jong uble ya halo jongi badladanga jid banum kongu kata ka kelipma kata ka bor bat ka itiar baro kaladuno nanga ko himmen ko para ngako ban maham ya baru ki kun ki bas ngap ienga ya kanega homili jonga bapinduk long ka bahusiarno namar usuri uwanshangi menda daki jain jongi kon lamborot daki sni jongi kon lamborot kisuri ki aptab banriam yengi shakapop kisuri ki aptab ban peniap yengi kisuri ba aptab ban penbi jengi ban nget da kawai pat ka jingim nagabinta ka jimman doi shimet kisuri kim perkat ye kiwei kisuri ki perkat yala de shimet kum kine kisuri ni haben kusiar menda lem komda ngin sadu bon ki kon nakabalang shakiwei pat ki jinget kabaki omde jinget shiwe kiwei pat ki organization kabamut ban wad ye ke jimman doi shimet kos husiar bha na kane ka jimma
namar bale uksud utrekam hakarukam ba ipela yengi uksud lese u penpau habar ba ulam balului henry hapopat udon Baro jai ki jing suniu hapo ban penjot ban peniap ban tu iaka jinglong bakordor jongi haka balang Katolik pigi kon Katolik baro ki bas ngap snap iaka neka jingken tu jonga kaba minin u father ansem u administrator jonga diocese ula penbana paidba shapanga nega jimma kaba ap yangi lese omtang ha Nongstoin diocese henry baro ki diocese lese ki kon jonga diocese lese kin yosngo but kin yo I ya ki dur ba priang kerleng uwe u bishop tok u penkantang uwe u lingdo u ba ino ya kabalang Katolik sumarba ino ya baro kita ki jing pen priang ya kata kakam namar ngin sapoi shaka jingjot ngin sapoi shaka jing sosi ladang ngim usiar menda Simpidiang yakaneka jinkendo jinkenpang jonga kalong ka jingmaham iangi kon Katolik baro omde tang ingi kon Katolik lese yakiveiru kibadon ka jinget hau Chris ngimde ban kongo ya kan kom kini ki suri kiba wan ban aptap ban penjot iangi kum u Joseph was Bakhuid ngidon kam balong ki missionary kiba yadaya kabalang kiba sumaria kabalang na kino ki jingma kiba ap ngide bandon ki missionary hapadeng jongi ki repaid ba banetu ia ki kon balului ngimde ban ngop hakano ka jingsniu kaba ap yangi induai na kapinda kane baka boro Jesu kanang wan hiar u Jesu long u bleba shisha u bakot yangi sha ka jingkala kaba mod balong ki kon jonga hima jongu kotrai Jesu karko kardo yangi yada yangi sumar yangi na kino ki jimma kiba ap yangi bangilong ki kon kiba im ya ka jinget kaba jiliu kaba shirhem ha ka balang Bakhuid jame enyaro ya utrai Jesu Christ ko himen ko barato ngin pla ya ka jinget ka jongi nganget au play upa badon bor baro unong tao ka baning bad ka kindo bad how Jesus Christ ukun ba marwe jongu utrai jongi yau bala pu na mensiam Bakhuid yau bala kana ka Maria te soti ubala shale ben hapo upondius Pilatus la sanar panayawu ulayap la tepyawu ulakia shakibaya haga Sngi ka balai ulami pat ne kibaya ulakio shabening ushong shakamon uplay upa badon bor baro nangta unwan pat ban bishar ye kibayim ban kibayam nganget how men siem Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingya silok kiri koid haka jimmap ye ki pop haka jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen. Spark Prapuan. Jong
Toya duai ko himen ko para baga jingkinia janga ba jampi. Kalong ka ba pediang kun ha uble upa badon bor barrom. To try pring jing nyan ti jompi na ka ta jing ro ko ro ka teng jong ka jing to yi ba ka balang ku jong paro ko we. To ai hangi ko try ngi kar part bangin la ban shimbenta da ka ba bidor ha kini ge jing maya namar katasin bala penmenda ya kane ge jingkinia la pendep ia ka kam janga jing sius pa yangi da u Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon reng ka bat pim Rengka bathi token to you ya ki yala ki do nod kin ti ki shall try. tongin ia aingu ya utrai ublay jangim Ka shong hok bat ka day. dang shisha kalang ka ba shong hok bat ka badai ka daiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat uppa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut lemba utrai jangi o Jesu Christ namar haka jimpla bapala jangi riku jame kam dame o Joseph was Bakhuid ulindo me yai penbiang ya ka balang jame badda ka jinkalain batimai bad me terwa hangi ya ki dak batikana janga jingi jame la pen slur yangi daga nuksa ba slur jangi bala shanbor yangi barabor daga jinga side shirhem jangi krampa en pinpura yaga jingmaya ka jimpenim batkumda ko kinrat rengkat baki angel baki rikoi ngiro ngi aingu aidam yame kadbangi penbana daga jingkamen. Kohimen ko para tongin IT yalade shaka bor jangutrai tongin kerpa dia men sim Bakhuid ban man kyar halo jangi rangkat pada ni upo ban kawain bangin dup yang scam haka jinge bangin num ngop hakano kana ka jing suniu pawan telep na saudom jong kane ka parte bangin long ki ba scam haka jinge ban ka jinge shirhem ya utrai bangin kongu yabu bangin long ki kun jonga himajo da shisha melong Bakhuid ko trai katamay jong ka jingkuid barom namar ka tangi karpadya me to pen kuid pen gandang yakini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen sriyam jamme konga umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bagasnam jong utrai jangi o Jesu Christ. Haka por bala dino yavu but dala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upo bada ka ba aingu yame ula kedia yavu badala ai halage senran u to shim batobam nakane pi barro na markane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naka benda jompi.
hakaju ke rekomenda la ya bam ula shim ya ka kuri pada ka ba aingo biang yame ula ai ya ka hala ki senran u ong to shim bat di na kane pi barro na mar kane kalong ka kuri janga snam chunga janga jutang bati mai bat bam chikut ya ka bayan pen mi na ka benda jumpy ba na ka benda ki babon na ka benda ki jimap igi pop to le ya kane ben kan mau ya ngao jisu be id sait kud yangi dakas nam bakar dor jame ben kud ya kemen siam hadim ben kud ben koi ben kia ya ki bapang ya da yangi nau bamen nau kris lam ler kajing maya jong kajing e na markata ngi ke ba pen menda ya ka jingya ba ke jimi pa jongu ngi tarwa ha me ko tra yo pu janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aide na mar mela nyu yangi ke ba bit ben yang hakama jame ba ban shakri ame da ka bas nge verit ngi kar pa dia me ba ngi ke ba yo benta ha ka met ba ka snam ukris ngi long ke bela penya tele kawe da umen siyam bakui token mau ko tra ya ka balang jame kabala priang ha satala ka partei but to penjana ya ka ha ka jingin renkat badu francis upa ba ko jagi fadan som administrator janga diocese but ba ro ke lingdo to ken mau lemru ya ki himben ki para shinrang bat kende ki bala yotia da ka ba kermen ya ka jimmi pa but ya ba ro ki bala klat no ha ka jingis ne jamme to pediang ya ki sha ka jing shai ka kama jamme to isne yangi ba ro ngi kar pa dia me barenkat bat ka maria te so di ba koi ka kame jong balai u Joseph Bakhuid, u Kurim Janga, ki Apostol Bakhuid, u Joseph was Bakhuid, u Francis Disease Bakhuid, but Baharu ki Rikuid, ki bela pensanga ba eme pateng la pateng. Ngin long ki babit ben yo bin dalem hage jingim bam chikut, but bangin ro but pendon buram eme da ukun jamme u Jesus Christ. Dau lembadu badhau kallong hame uble uppa badan bor hake jingelong kawe jungamen sim bakut barok buram bad ka jingyaro junom la junom ko himen ko para to gin tuwai lempa ke jing tuwai ka bau ji sulahi kai yangi duwai na gabinda ka balong baro ka we ha ka hills kam da me ha Nongstoin diocese baki kun jonga jinghet kinum ino e ka jinghet ha kamat ka no ka na ka jing tenjo ka jim ben shoy duwai na gabinda bahar ki kristan abawan ki balang batok kinum ngat ha ka ta ka jing tenjo ka jim ben shoy jongi Kopa jungim uba hamening kalong ko bakui ka teng jame kanwan ga hima jame kalong ga mon jame ha kendo ko ba hamening to ayeng ni menda ga jimbam jungi ka bahala ka sni bato map yengi yegi renkang jungi ko ba ngiru ngi map ye ga bele snio yengi wat elam yengi shaga jimpen shoy henry to polite yengi na ka basinium Top light yang ingi karpan ko try na ki jinx siniu barro ha ki jinx bon jamme to ai jinx suk jinx sign ha ki sngi jungi knamba da ki jingerap ki jingis ne jamme ni light barro bon ka pop but ngin yo jingeda na ki jing jinjar barro kat bangi dang ap ki me lendi ya ka jinkermen bakui but ka jingwan pa jungu nong penim jungi u Jesus Christ Namar ka jome ka long kai ma ka jome ka bor ka muro chinom la chinom Kotrai Jesus Christ
Meu bala ong haki apostol jame ka jingsuk nga i happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe ki pop jangi Henry ya ka jingay janga balang jame bad ha ka jings born jame to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingat le kawe katkum ka morn jame mame uba im bad uba sensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabor rengkad bat pim Rengka bat piru. dap da ka jingay do trai tongin yai ngu markelia. Hakumi ukon lambro janga blai. Hakumi ubakit na kapop janga parte. Sukito ke bela kort jaga jing kawai janga ukon lambrod. Kendra kamlong wesong hok pamandrung po kaying jonga resu ong ta dekatit kamasim jonga kansakia hi. Kamet perkasnam jung Chris kan rianga jaga jingim bam jikut. Kakominian mensim ko Jisu jonga nangis kem medanteli haka sakramen kutam keduan. Ai jame nalor ki eki baro. Pengatrang pamen wan apo ke mensim jonga. Namar pamen ta kumni ngamla pen priang yame haka sakramen Bakhuid. Tuan apo kedono jonga haka jinglong mensim. Apiam yame hala kedono. Pengapen yesok ila jibat me. Wajab an kelas syud nami. Kotrai Jisu Gisnongu yame nagabinda ka jingis bun jame. Haga bamela aiti lut yangi. Yaga met bagasnam. Ban mela kot yangi. Ben pen biang dagasnam. Daga met jame. Kumba mela kot yagi apostol. Kumba mela jid ban pen gantang yagi apostol balong kipoya. Jonga balang maku jame. Jisu ngiaiti hame. Yaga balang Bakhuid kapamehi melaseng yaga bendaban penbiang yangi daga jingai ka jingkerku kerku kardo yangi vai pai vai menda kerku kardo yaki kon ke bangat hage jingten jo ke jempan choi babon jai hage ne ka perte kamdame hapadeng ki kon jangi hage rika su hills menam pensle menam pen khodia barro pakinang roy hage jingai kerku kardoru yaki bapangi bashiton
Bakin lom shisha bayomad yaga jingir spoon jame yaga jing tamen siam jame haga jingim jangi karku kardo yaga basnap pachimenda haga nega mas bakhuid ai bakin nang yo jinga yaga jingor ko menda yaga bapangi bashitam yaga basno jinja yaga basno si yaga basno penshoy da bon kabor jangi nega perte ai kinang yo jingya dana me ko jisu karku katrai lembaga jingya sai lem jango Joseph was bakhuid Uriko jangari India. I baginang ya borto mai menda. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Tongin niya duwai. Totte hangi kotrai yau mensiam jang ke jingir jame padha ke jing spoon jame ya ki tu ki ba merapsa khun da uwe upu na bening to perlong yaki kawe jing mut kawe ka donut lemba ke jing side lem jangu Joseph was bakhuid da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rain card but pim blay badan bor baron karkuyapi upa Barukun, barumen sim bakhuid. Amen. Ya lesuk ban penbana ya kubar babha jangutrai da ka jingim ka jompi. Niso yaule. Laispa aqua. Sim Bakhuid, Mawkhlam, Nyngkong, and you like try Jesus Christ.